Pamiarsa samian bagem muatang pangupaya dahat ageng ring sejeronina suwilangan tengkes. Pemerintah Kabupaten Gianyar masti kayang ring pemargi intervensi pencegahan saha usaha digelis nedonang tengkes ring widangan ipun. Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Gianyar Iwayan Sadre ring Selagala Rembuk Stunting ring kantor Bupati Gianyar Mausang ngenenin indik gizi sani kedadosang pahan utama anak balita keni tengkes sejabaning ring Kabupaten Gianyar anutin hasil SSGI war sekali tali kali likur prevalensi stunting ring Gianyar kauningin 6,3% nincap siki koma kali persen ring warsa kali tali selikur nelintang pamakas ring warsane mangkin pemerintah Kabupaten Gianyar medue anceng prevalensi stunting 3,6% raris ring warsa kali tali 4 anceng nyani kali koma 6% prevalensi stunting. Ring sajroning mangge anceng punika samian bagus sani nyarengang pemargi inucap Mang Dani Sida nincapang pangupaya muatang panincapan kualitas pelaksanaan 8 aksi konvergensi ngawit saking desa kelurahan kecamatan kantos kabupaten melarapan pemargi rembuk stunting inucap taler sida kakepah program kegiatan cakupan tur prevalensi sebaran stunting indika inucap kabuatang antuk nyelehin tur ngejantenang genah prioritas penanganan stunting ring suang-suang desa rembuk stunting taler kedado sangkalah antuk nincapang perkanti miwah pabeli bagan antuk mau usaha nampenin tengkes mang desida anut ring tatujon. Wirnanya Bali Pos Nguningayang.